Ghana yɛmfa no korɛ kasɛm ɛnɛ senior journalist veteran sports presenter Laka ayɛ revelation bi sɛ Joe ɛntaa ɛnka wei but ɛnɛ ɔmo show no so ɛwɔ Kesben TV Kesben Sports no ɛna ɔyɛ revelation bi na revelation no ɔyɛ no it's got to do with Kumasi Asante Kotoko player a yɛfrɛ no Amoah Kumasi Asante Kotoko supporters has been very lenient with him. Oya ade bi na me asɛm no menya mu nti ase ntimi mbleme mu no. Wọ́n sɛ nanse nkomo na enam mu no ɛyɛ sɛ defender yenyina yɛ ka sɛ currently on na yɛ the best defender ɛwɔ Ghana Premier League no. Kotoko defender Samba owner, but unfortunately Samba owner ɛyɛ Congo ni. Na ontimi emmoma Blackstars enti GF for no nkomodi o ma sha ase say yenhwe ne naturalize no eno ye section of Ghana GF for no bi na kasa ana akoye masema ewo media no so obi eka bi na sa discussion we no na akobie keys bi ama veteran sports journalist so Laka ka asema onu GF ho no Pedifo no ho bia respect no nti ono be reveal say what say Satama Abetamoa ye say league na say ane e ka say Blackstars Kotoko Abetamoa beko World Cup no once has for there the omode ne ko World Cup no omode kan hu has for the omode ne ko World Cup no omode kan hu eye hwan a eye player obi anim say friend Benjamin Asare nti jefefo no according to Sir Joe, as a GF for no, it was nearly sent Komo Babe Fra Abetamoa. Abeka Blackstars no, Nanka Abetamoa registered in our Blackstars moon. Nanka Eba Kotoko, so a Kotoko enya slot in Abetamoa. Nemo no, Libya no Koye no, and the Sabi Bia. Libya no Koye no Kotoko, Blackstars in Komono Ejiguye. This is a big revelation now. And the Sergio reveal or say Satamana Abetamoa Ebo Kotoko no. Ano onyan ye Kotoko enyam manu ko Libya ne yenyan ton no no nka aseme komeko no. E ka de e ka kitikiti bi. E ka mreka kra bi say GF fo no efre. Say am say after so ko no kra na GF fo no aboboy yi bia so hu. Enti the bottom line of this whole conversation, Keren Cap ne course, Ananka, obetimi they register no in the Blackstars. Now so players no subaya meko. Okwa hwi nim no wasaba na me no ka say Abetamoa wasaba Kotoko. Na Kotoko supporters, any Kotoko mpanyifo na ya omoye lenient. Ene baabi a yadru timu ze to da bia ye hwe achi obi ani wane ya na eton yesa nkofa ne mra. Nanka wo player wo no wo Kotoko a wo hawo pa any say bi na wo heard the ramifications of this particular decision which was made by Abetamoa na and who consequences ne menka say Blackstars no ntimi nkobo but the chances of say okobo Blackstars no ebe yire I just say Kotoko ya once assembly nyina akoba asabe si Kotoko so Kotoko na wasaba no asama na another chance say wabe no sa oyere no ho ba ko bienu a Asante Kotoko supporters ene Ghana nsentwerofo ebesa peja omumu say hey Abetamoa for Blackstars enti sa wo heard the equation na always player no sa wo Kotoko a and our chance of going to the Blackstars no very high now free Kotoko kode ya na chese ayera kra as confirmed by Sergio Samana Abetamoa wo na Ghana for komoto support sorry no was it based on information on no nsa free GF ene ade no empanyifo no ye na adwen say ombefre Kotoko player Abetamoa na wo de call Libya Tripoli na Libya Tripoli akoye no once o call no wasaba maybe no de bia make kasa enye Abetamoa semi na me kan omo wo ho no sisia no omo fantu omo hofo Abetamoa nya the first example Abetamoa nya first example busamsa hwane example no Kwame Poku nso koye okone na moa no obi bese
ankosi baabi a ɛna enne wasa aba Kotoko yi so enti players no enne na metie interview bi enne nkra no ma ba no omo bobo no na say wo no wo target ne den a omo se bekọ abrochire abrochire no wo sinsi fie o wo ninsi fie o aye Kotoko no na wo na wo ni ya di no ebeje so na me cho no abrochire no wo nkra na dwemu too much abrochire no e wo nkra na dwemu eno enti na me ya this particular video na me dey kai enne nkra no omo bobo Ghana ha ne say fa Kotoko your target fa class of folk your target neko som neko boni ye na wo boni ya me ka bibia sa wo som Kotoko na wo som ni ya opportunities na edo so enti say serious nkobodo de aye no abetamu a ni dia sa ba list no because waba Kotoko simple ni dia sa ba list no but say no to be very honest sa wo check here the chances of going to the Blackstars say no I just say o peja ne modi monum waba second round I just say bi obehye be 10 goals say already or was saying all kono 2 goals it is say waba you know at least on behye be 12 goals and I say on behye be 15 goals na the goal tally na enko say 17 at the end of the season you know the bubble season na we na only the goal king na ye call World Cup ni June a obi ani wo betima ka say Albert ya ma wonko bi Kotoko slot no already wo betima fa and already Kotoko slot no mamen kai o say Lord Amoah wo ho say players a mo bo Kotoko slot to the World Cup na eden a Kotoko player de eden a sa obi yi no ho wo so okobi na slot na akoye Lord Amoah ye number 2 no and number 3 no enso slot no eda homa no Patrick Esiedu na nsemu ana ase yenhu ne ye but ono so sore pa a omunyina no mo wakonya say Ghana Blackstars World Cup team no ombetimi abo awura enti wo player abetamu a wudi kan nya sa opportunity no ana wo bounce no enti zenka wan Libya no na nka wotena Kotoko boy anka me no ka say nka go you know nka wo be 8 ana ase 9 ana ase 10 enti ke likely say go king obeti match but say no akon na ye den ama but baby a Albert obiara no onfa we ensua de no fa nhye no ho den say enka achiri second round oye bibi na oyere no hu ya attention e be sa ba no so say Kotoko player de be ko Blackstars no enyo ono a because say no opportunity na sa ba na omo fa nsua de say abrochi ro obi anu a wasifia ma wo ho say bra abrochi na be bo bra what Ghana na wo bo bra no na wo de ya wo be successful